Hata watoto sisi ya maisha maku na weka analysis ya maisha maku na mama wako su nuoma nae we mudi ne asiku koi kana bado we mudi ne awea uchaguzi ni waku otherwise oni mwa iwazi koko ando mambe disana ando mambe yothe yako ya kana mambe yothe ya mesine matikiti yetu kwenda Brazilian ya mondo maile nondo yu pema we ameza hata fauti mono nokwa na ite ka se January ite ya se January nona ndola mate same hiyo ya skulu ndola mate same hiyo ya skulu makede ya weyane magenda weyane pio nondo siana nikeda hizi skulu na besi ana mbingi bi keda hii report ma skulu ma form 1 nini sindo sia mudembo so kwa wendo sima kede ya weyane semwe ebinde hiyo ndo ingeme nokete ebinde ndo ingeme nokete na na moye mwe nokete ne wende amu ndikuelewa skulu isi abingi we give it hata uni mume ba hata uni na siana si ba hata uni lakini mume mwa ko maaya weka give it ko maana siana na isi abinge school lakini no mayi da banu ndo wenda kwega la family yagu ba hata uni yibi ndane denge ange ye palama teleba makone yayu wenda stage ukedi abandu ne no kana silingi maana 5 nengiliuma kana nengiliumwe na maanele kana nengiliumwe na maana 5 tinezo manange waya tikiti muno ningweza to yate yani agwe muno tikiti gweza to yate yani agwe muno anyway isuti issue nondo na tikiti wambata anu maye makwenuka yoki laki boneka nandu maye makwenuka tikiti wambata ite not ambatite ule wabangie kwenuka ndaka ya makwenuka watu wataenda nyumbani now kenu kieme abaya sikukune tene ando emeke ama sikuko muno tene ando emapanga sikuko pyukeza kwedi ya kwanza in fact ona mutoi no wa ngombe na geti yo atoi magaya na kama huyo si abatina kama huyo misele na ndo makoko makaya ni sherehe tu.